Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Disparsing Rani, ulapan pau ba ulayo ya ka jubab RTI na ka office u Deputy Commissioner ka West Jenti Hills District. Ha ka baide ba ka dor ba ka Kompeni ka CEO shi Trai Jaka na ka benta manpenya ya u pipeline gas bayat Lyngba ka Guwahati shado silchar. Ha ba kren shi Thok kubor ha ka si balang. Ulay Thok ba ulayo ka jing ujor na ki Trai kendo Trai Jaka ka Nongkroh. Thalas kensian RD block halor ka jing bam yo ka jongki ya ka Pisa kat kum ka dor bala dep pan pinsko na ka sorkar. Ulay Thok ba halor ka ni ka nongrim lapan long yu banwa jing tip Lyngba ka RTI halor ka te ka jing kano jong ki Trai Jaka ba Trai kendo. Uba Disparsing ulay Thok ba kat kum ka RTI ulalap ba ka dor Jaka ka de sanpo tingka square feet kat ba ka jing Thok ki Trai kendo pat ka dor ka de hadu kat san hajar square feet. Kumta ulong haba mujor kat kum ka jing lap Lyngba ka RTI bat kat kum ka jing Thok ki Trai kendo le se ka de ba ki Trai kendo ki la Shah Thok. Ulay Thok ba haba yo ya ka ne ka kai phot ki babun ki brio ki ba de ki Trai Jaka ki la dap tak jing sudiaw. Nalor ka tau ulay Thok ba don ka jing pinipher ka dor ba ka sorkar ka siu shi ki pat ba. Ula ban rap ba ki pat ba ki badon Jaka nang ni shakmat ki de ban long ki bahusiar khanang ba kin bat nakum ki ni ki jing Shah Thok. Di squad position report nga squad ni tu fi ba ni ka RTI ka dia ba ayo jing ujon na ki brio ki badon Jaka santan talaskin Nongkroh ki ba ha public hearing na ni ha ta ka jing kendu ki ba ha ba Jaka na ta ba ban penya ni pipeline gas pipeline ke Sim da ni ka Indra Nus Gas Grid Limited ki ba kasan square feet tali jing kren yang sunshong dengan jongna tengah nyet kata jing on jongki tengah lale RTI ya po office jong deputy commissioner juai di hadian bang ayo nak ali po ini ali po ini bang ayo nak po isi juga jatuh hill kalau ke ba melamudur ba naka kasan spa kaba lese Shah Thok de tamatit de ka ko ga report ka poi manasaka sanpho ka square feet de kanika kas pipeline kaya aduna Guwahati Shah kanika Kompeni Janus Gas Grid Limited lese kala bande bekla Thok la chukari patba lani ka de ka ridu ka hakati shai ban khen ka dor jong ki Trai Jaka kadai kamram jo state government nama ni de ka khindo kadai jong pai ba kadai ka Trai balan kadai ka kamra jo state ban men ba deputy commissioner ban Lyngba video ban khen ka dor jong ki ka ba Jaka na ban ta gino project ki bawan ko ki tribal area de ka susi kalong ba ani ka di ko ne ini lah Thai Shah apa Nongkroh, ini lah Shah bakador jom baik Jaka kalau tam santan aduh juga kas sekolah. Teta kalau baik kejing nas masnyo ani report kalau kejing yang beliau bakal nam dagi beri tuhan balese balo na dua na Guwahati susisha tu lang ada ni ka di Shah Thok ni ka hari ini Shah kat kejinglap yang jingga tu yang diberi kiba Sing Jaka ka government kita ka Western Bypass la Shemba ka dor ka Jaka namdam puat ko ni nak diberi ki omba ka Jaka ki siu adu sun spa adu spa ki square feet te ini kejuk ka Jaka ni ha ka juk ka tribalan ni ha ka juk sarkar balai sekiwe PI sanpho ka square feet balai chatai po Western Bypass PI san spa square feet ne big dot jingli bahe babu state government ba ke jingles jingles siam ne kade bagi don ki banjilmia banyak pamlam le sega abang taro ma ka jingno chelong hi utana kala sur ba ki basong ha po taksi dan ne ki ba aktim kling api bomba kano kam kebaya ke dilmen kiba ai thai
ning ban mun yung ba ba Jaka kam he tiles ni kala ban long kumtar ko no yung rintit ndrei na kalam junga aktivis kane ka awareness bat kade do ka shakuriao ya gibriyo kantang kasi gi badan Jaka apo kabri nyutel banan ni shakmat to ya husia kamtam kane ka high speed corridor kaba menta under process na po mo khandung po riboy schedule sa cirsa ajinjinga ka ba sispa ndi bunju kumta but kane kade kubor ka bulan kam na ta pa baro ha kitu Jaka ka bayat kane ka high speed corridor ba akapon bawan publik hari oh ngalai kadang ka finalis kapal apoi kapal keni daga national highways apo Shillong ba keni finalis di nanishma abakadan publik hari akan tuik pa kibayat ya kene surok ba kibriu kibadei apo disi office revenue brand ba tingkad video ba kinwara ya kan notification ba dem Pisa pa katno kador bisiyo ya ka bai khinde wisha ka nang balai kumba Thok kenika jinya tu tukas tu podcast na jin Thok basan khatam spas poi ban san tengka sisu kalau ke susi ban kalau khamtam ni kirulo mi dan kindo asibaja araja laja dan kindo kinja tidak ada kerja pun benek apot kan long lagi susi ya kita ada pas nang ikut kala jong kerja macam tiga ni kedai kementar kemudian bapi baru ibatip bat kumbang kalai tu ipi bagabai Jaka apa western bypass kalau san spa square feet dari satai ke Pisa tiuta be ba bina ni simat be bapi punya usia pindai baila ya gejile itu na poka jibrin men kam tamu video di grassroots Pisa dan Kenya kador kemo te data hi bangwan Christmas pengtai na kalau ni apa dan tabre ganya ska bat ke jingwan press club ha kini tenai berade bagi di Jaka te posilong hadiah bangale RTI do live na sauna kimai report ti hadiah bangale hadir abo deputy commissioner ni kasir ngalayo ay kini ka ate report but ka ate report ni getu ba ka Jaka hante po jan bomani bat sunset kan don po apeng bejinya le ko demah ti kani ka ate report bangapan kalau ke jing grup Jaka jong katu kani video untuk om sala panai ka list jong kita gino tampot ikata ka report ke bangayo na disi office habedi ketika kindo te po posilong habedi bat ketika rus keti ketika jom jibiram ba lai thu yang ba hante lawan kelim dai nei rus meri maulong habedi ketika ka ba simwai do jibiram ke belakut kali sausnem rupnyo te rupnyo hadu prakulai undan wan mi ban kelim itu Jaka te hendrei hadu arjasan lawan ini ismi rus meri molong ban kam yang te Jaka padahal ke kam jong te rus meri molong le thu ka te report ba la siu no ya ka bai Jaka nadu arhaja hadu arhaja apo pra de jingli kalong ba kene ro kade kajing maham bat kajing long jing kentu ya kilo tia Jaka apo ki kendo kemudian jingagia marku malong te ko kendo jong garus beri ro na kalian jong ubabom la de tia de Jaka ga ba lais pa square ta ba na de register ro ko revenue zurmen dek osusi kalong muru long victim mal ongla banyo itu Jaka ti kata kade ka
Kadai kebentak kanang dong aktivis ngakan tu ya baru ada titu ka kamusiar banti di jaka badon gereja leni ki jaka kaba klem da pensya na kira masnong bagani kadai jaka jom utau kata kadai bangyo report ati report nang tai ko DC office